реабилитационный центрдан әребет. Билеха хегай мақдоғды кетті. Саяна Мосова 12 астақ. Кінені пока оған рехатын сетті? Мен да. Онтан билік кейін анқанна бараға барылды. Ойын пока хеқағаларын абыд. Нейттен бір көпті өліқпін. Қанда тыатым уа ден. Үчур! Ирим анда кәлі! Мейген манда қалыр ба? Мен бар бұнчышақ. Тууда қуан ана бакан ұтен қалды. Бюджеттен күттінағында. Мен бұллана саяна туғының көпістәрі? Бастан ұта туақта білді бет аға, онтан. Ити туақ құмайын үркін. Саяна! Тоғын еқан үркін итағай бәккені. Дете кордоп куталлах кинебиттен бахатардан көрдүбүт, оны же билген бутула кепсе текпет бүгүн бияк жылжытты келдилер. Кине продюсеры, режиссеры Петр Стручков, Саргалана Скрябина турурачы художник, онна же бу сүрүн рулу толорачы Айлина Колесова тиарсаданан. Тиарсаданан Айлинаны делбе хайгабыттыр эте Instagram сөхөрүлөргөр биги көрбүппүт. Дероттон бу кине тугунан тогу бу ата күлүк комус кени. Күлүк комус кен тохтан Амаса каркантарашка ступит, арсмителях. Он на Айлина Колесова ме сүрүн рулу нявда. Табих бир фестивальга мен бастан кайын калиппет. Айлина Колесова лучшая женская роль ме болбута. Молодец. Айлинаны оттон бачча тутаналарамыт кепсетебип бо. Кассастакыны, оны кайдак жабы эйген кинага хуллаңыр буттары. Мен атым Колесова Айлина, 11 хастақпын. Меген реклама алудым акварель. Авала пеже мен көрін мен тылбыда. Авалана кыртымтырашка алыбытым. Андына бу сибиркина оғыламын жабы аларауын. Манна куттаматаңды хулларгар. Куттамакында. Ота манна жакчыдаганы художник бу постановщик үлете манна жа элбе хыраны рейнилар болохта жабы тугунан баалыстадатара. Тух, это ужас дем был блади. Он были сахалы кинетер, были самые крутлах кине были сиптах сир денете дем. Кине, она тух, это манда кине уделирке алус интерьерные вид художника или режиссера ката тукудан ката болохтаган, абага ката болохтаган, были интерьера, были ки куттанарын кудук ката болохтаган, инден ки уделирке алыс интерьерные вид, мен булан нек ужастары көрәчим хо ата оңорга интерьерные ден ханаты. Ата Петр же бу чулан тогы комутар иди. Хомус жедaka сахалы кине уллага же. Именно национальный колорит оңорары. Хомус жен хаяппыт. Ну, классикатан спойлерды хаду. Саха хомха бу батак. То онтон көрәчләр бит кине кадактарына тогынып булбутна идёктара. Онтон кыжас көлөнө бит кырбатын яханыбын. То это хомустен бартышыга сагнах була растыр хайыр. Бертен билин. Мен утарып таппыт тугуданы. Просто сахалыга сыгараммыт. Но кирен кырдактарына идёктара тохта сахалыгы хаябдактар. Бу трейлерден көрөмүн бәккә ден интерьерге атым хадар кутталлах местеләре олус элбах курдуганы канна болар идирип болакатна бу жукусты көрөпүт бары кине театрдарыгар бага хаңыттан ла көстө турар дене тектин надан тонда же бу артисттары кайдакталлыгы не биллиле артисттары ме көстөн астылар. Биллиле артисттан Дмитрий Михайлов бар. Саха театр артиха. Убайбыт дивис. Кенто бисемит касты дөлөләмит. Көрдөһөнүң бутун. Хәбелән хата хулуда бейка. Тумин токулам же. Саңа хаңаланыр режиссер бутун басты күләм. Аны тәҗрибә калары табылдыра алып билбәк ба. Аны хәбелес спикер улган мактал. Дмитрий Хойтанов тох театрланга билин гастролларга хаҗар, к сожалению, хатан премьертер калбета. Буняна беберкәнгә. Тогы чоланытын уже хаталлыгы аны хагаланыр ки бастан же ужастан хагалабы дебкен. Бу олы сырахана. Олы сырахан.
Но комедия бедан ырахан. Драма мега ырахан. Тон урыс сепчиге ябаппин. Да, ырахан айда. Антон бәм тохтары хөбүлүбүн. Аба хата кутталайын хоккалай, куттала хооган ничилер. Дөлһөрө оңорорго бу кодо хонник кемиологы рахаттарда болож. Оны туспа ол то оңоран баран мутеса тохтар спецэффекттер эми үлеле тохтар эди ол спецэффект ыңгылба берде жахнаты. Атана тутыга уха кийин олоп уйулгатын хамстар буллайды. Аны карачан кыз бутеса бу хаңа оғулан хәнәсе хама үчөйрол ден әттегите те ханна баран кыттан калбик кете. Точка возврата ден. Сыхапета по Владивосток, Хабаровск, хеддеринен көддөр биттері, анны уже бол биттері. Олон фюрен олон көрінер. Хабаровская кән көддөр биттері, манна бияқа. Хабаровская көддөр биттері, ол короткометражканы. Білерді соғи боғыты, толмуд әтілер. Така илинен лохонны кол. Күнді көдәшілер, манан бейгі беребітен түміктеует.